Bo día. Imos agora co sorteo da Liga Galega Cadete Feminina. Son dous grupos de 6 equipos, A1 e A2. No grupo A1 estaría Básquet Coruña Leimao 16, Deleite Baloncesto Galdea Arbolada, Baxi Ferrol Artabrotech, Salesianos Vigo A, Porriño Baloncesto Base A e Ruiz Red C Seguros 6 do Nadal. No grupo A2 estaría Celta Fenxa Zorca, Cafés Candelas, CB Allariz, Traumacor Culleredo, Carmelitas Vedruna, Aceites Abril e Capma Garden. Imos comezar polo grupo A1. Neste caso temos solicitudes de Básquet Coruña, Galdea, Salesianos Vigo e 6 do Nadal, que imos a colocar da seguinte maneira. Básquet Coruña solicita número 5, Galdea solicita número 4, Salesianos Vigo solicita comezar xogando na casa. Como dá varias opcións de números para cuadrar cas outras solicitudes, asignamos o número 6. E 6 do Nadal solicita comezar xogando fora, co cual vamos a asignarlle o número 1. Así que sortearemos os números 2 e 3. O número 2 sería para Porriño Baloncesto Base A e o número 3 para Baxi Ferrol Artabrotech. Imos agora co grupo A2. Neste caso temos solicitudes de Allariz, Ensino, Culleredo e Celta. Imos a ir asignando os números. Neste caso asignaremos ao CB Allariz o número 1, Celta solicita número 4, Ensino número 5 e Culleredo o número 6. Por lo tanto, sortearemos os números 2 e 3. O número 2, Capma Garden, e co número 3, Carmelitas Vedruna, Aceites Abril. Así queda rematado o sorteo da Liga Galega Cadete Feminina.